Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está. Muévete en mí, Espíritu. Muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Muévete en mí, Cristo Jesús. Muévete en mí. Toca mi mente. Mi corazón, Llena. llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí. Para consolar, Está aquí. para liberar, está para guiar. El Espíritu Oh Dios, muévete, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente. mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Muévete en mí, Cristo, muévete en mí. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, Deus Santo, ele agradecido, Senhor Jesus, meu momento aqui. Nós estamos aqui na presença, na incorpora, na campara, e alaba Cristo Jesus. Jesus pode sim, Jesus coração da boca para Cristo Jesus. Não queda assim, tá, bebêita. Se você queda assim, tá, gosta vai salvar por bem. Você pode sim, diga Cristo tem presente, meu irmão. Lá para e alça, mano. E lá nós vamos começar a alabar. Lá nós pensamos, Deus, quão grande está. Quanto nós testimele, quão maravilhoso está. Quanto nosso coração está batendo. Nós estamos de novo. Se nós